tanpa nangan gelap pipi ada dini. Dija miripnya dini pipi. Nentot kemana yang dini yang terlalu bagus istri? Beli. Aduh beli aku. Beli ring Dija. Dados beli ngutang di tiang Riki beli. Ring Dija menawirakan Panguh Cokordewo sareng parang-parang kali kali aduh aku. Tadi sing kepikayun ban gelap pipi. Namundok muka jani. Kesah uli di pesrama. Ngiringang pemargani dibeli. Tak duk dini dari gelap pipi. Aduh aku istri. Sampun ang banget Panguh Cokordewo banyak parisan. Menawi kesampun sang cita karman Panguh Cokordewo ngemanguin pemargi sekali mangkin aduh aku. Pipi. Pelang, batuk lah. Siro menawi puniki. Adi je kete je beli. Ken mawenan kete. Mapan Adi subuh ajak beli dini di puren beli. Bangsen kaki Adi tadro pati takon Adi. Ni sengaja len. Puren beli ni madan. Puri waringin sungsang. Beli putra mahkota aneh kejungyong dini dipuri waringin sungsang aneh ngabo adi yang main tujuan beli pang dewa nawan saya ada lep mulodot beli kengale soma saya ada dado terus tujuan beli tuah wah di dewa ne patut jani ya angon beli soma ajak beli nataken panas tes ajak beli nataken kesugihan beli di waringin sungsang. Nah, sampun pirang ajakin metekin bis ane ada di bank. Adi di bank adi Kenapa duwe bank? Bank ane bangkrut sudah. dalam mau saja tuh kita Makin. Wah udah dos kemana duk di tiang. Wentane di tiang irki wit sangkane nganggan bini sane makta di tiang meriki sama. Mana mau beli mula, weh tekan beli nih ajak para kan dewa mai. Apa mau enak kita mapan syarat beli keliwat bang sida aja beli mau jangkap pengalaman ini dewa. Sapa napi? Mangda sida menjangkepan sarang di tiang. Benar? Menawi ta beli tanuring. Di tiang sampun maduwe tetanggon beli. Ampura yang pisan. Dan sida di tiang kiringang kayun beli nebiaku. Lepulahan yo, nagih nawang rapi, ajak cung sekawan-kawan sing kenal sekawang. Elingang, sekali raos nak keling si rumun. Ambangan dukrasi sing genggen. Apa buen tu maro tetagon? Kadi rasa sumpah masomahan ya dewa. Yen bo beli syarat, yen bo beli dot. Saya ada kata-kata adi. Cutat, mawe nang beli syarat ngajak adi mai. Mula pang sida aja beli jangkap ke dewa. Yen sing beli sida jangkap ke dewa. Biar gawe beli. Ya dia semasin wake mati. Wake sing suka musawah lawan itu. Nah, Wah, wanen iki. Padahal murid SMP aja wanen. Ken, ini calon no. Weh, Eh, nyen ngano. Jan, Aduh, ada. Woi barak one lo. dong jelma amcruk gede mana ngalong jang pusang. Kok kesesat pasti. Hah? Kesesat. Apa nih kesesap? Hmm. Ye, mawa tawak kana. urusan tuh. gede dah. Sanang pikayonin ratu langkung istri. Bang sing beli riu ngeraos. Mapan cara be dewa sudah ada di paso ini. Nyen kal sangat bermembela ke kodang ini dewa. Ijo hadirlah pulau warga ben kal teka mai melanin kodang dewa. Kena beli mudian.
kena beli ngetum, kena beli ngelawar, kena beli ngangon kuah, tuh beli ngelah kena. Kegen, Ampunang suwe perkosa. Pas tuh. Pas mumpung dari badan sini. nah, Terus ada sih. mulo pemeragat pejalan lah. Sakuatan elinga. Urusan merayunan ampunang kudang. Diwaseng numpuk pintu ya. Nggih. Bang, si sing dengken. Ini nakal sing demen ke kesugian. Nggih. Dot. Kegen, tetap beli gede cepok kedua dewa. Nyak orangnya, sing orangnya. Dan pariwande dewa kal memasin palate yen keni nyat dewa nyak kadi pesing. Kegen, Yang udah dikinya kau lakono. Pak, biar beriki lakono kan Pak PJ ya. Ibu, lu kerayang titiang memangki. Ngemargi yang ajian sana kapais cerai dewek titiang ibu. Ajian pangeran Semara kumandi tunas titiang ring-ringin ibu. Sarangin titiang ibu. oh, mapan kena adi lunas itu ke raja kemimita dewa. Ken leluhur dewa makejang, mapan beli kang angon i dewa somah kedau. Mau pamit dulu. Kan mau pamit kena ulinis kala dewa kan mau pamit. Nah, dang longa. Kegen, nyak beli halus tadi apa sih? Nona suruh matur sisip titiang ratu yang. Oh, dono sih dole. Ampura yang pisan sekian titiang sane wau. Kawiaktiane titiang gumanti wantah nyugjogin kayun bline. Tapi ke yuk dibeli suwe cerik sekian titiang. Oh, dah dede dewa nyak kan juga dah beli. Titiang gumanti. Oh, dono. Nya dah ke. Nggih. Nah, lokal sing ada dot ke nungko dan gelah. Nggih. Yen bumulo gelah ke dotan. Nah, di Ini titiang. yen kita je nyak di dewa ke nungko dan beli. Saking tresna, saking tulus kena ini dewa deh. Gumanti Beli pasang nyung pisan. semaya. Dini jam beli legan ini dewa deh. Titiang nalar sapuni ke suwe cang bline gumanti lungsur titiang tiang. Lan jadi dini aja beli. Ngitungin kesugian, ngitung kewirian beli di citang. Ini. Yang boleh dalam nih. Sekali pancoran mendatangkan batu dan boleh pada tretes sama Sing jat retes sana, ulung ini kalau kau Oh, kata. kan ada semua, baik. semua, nggih. Beli. Doning sarang gumanti mana titiang pacang ngiring angan bline. Titiang bakti ringe bline beli suwe cerik sekian titiang. Sampunang suwe riki beli. Oh, Iring-iring kepuri. Jadi ke gedong. Inge. Jadi ke gedong. Inge. Iya, Inge. aduh. Loh, Hah? mudiang meragu nak bebas. Maksudnya? Intip kan. Ah. Dading intip bener. Dadi. Oke, itu. Oh, main intip. Buyung ngelus tuh. Ah. Ngelus apa kan sih? Apa? Pempes. Malu adik, saya kalau guling ya. Sampun beli. Lenten beli ngenikain sampun gumanti samian saya ke beli aku ngiring sampunang beli. Mulai bercocok tanam. Adi, Bibit tunggul tanam tuh. adi, Beli. ungkap, adi ungkap. Sampun beli sampun saya ke. Ungkap masuk terus keket. Adi, Beli. aduh, adi, Jepit tuh nih. Puniki adi, beli. adi ke Kenny beli, adi, aduh, Beli. adi. Ada sasampun iki. Beli. Ada ngeling dong. Ayang ya. Woi. Ayang. Ngawang mungit tuh. Pun. Sabar ya, minyak carikan. Oyok. Beli. Beli aku. Adi, Beli. Meriki. oyong, adi, Meriki. aduh, adi, beli makan adi. Beli aku. Adi, makan. Beli dados beli nilang titiang beli. Beli.
Tengkene sing ada kemowolen ngene. Bodoh. Duh. Nah, engkene iki. Adik, Apa balik iki? Adi sing lulus bebas nek cekek. lu aku terus kejap kentan. Kacurunot. Punapi, Aeng saat adi bagaimana? punta pandai ke kadigelah. Bagaimana? Bangangsa-angsan gelah. Nggih. Jakeni not. Yen kita sih gelah nak bang. Wah, Gelah. Saat tidak. Kenapa di kain di dia sa ratu sedurung makolam elingan kalau hangsir tuh mas. adi dalu angsa Itu adi. angin doping kutang kuning nih sehari nampun ang alih kulitnya pak Nyak segar pada. tanpa ngalih les. Marah orang sing rawat kita. Campur. Makin sampun api aduk. Kini pada. Nggih. Pangsa kati morte unduk ini. Gini. Lacur orang telah buka jadi ini kati morte. Iya, iya. Apa ben banyak lah kati dawa. Nggih. Tet lagi dia jai. Maliang telah jadi baliang. Balian. Andi bisa mumpaden wanun keladi. Oke. Aku dah jenage propia. Aku dah jenage pipis. Jangan pen. Mangke dan puniki atur dia. Yen Riki sarangi Yari dados kentan duweni ratu. Dawang di jero dan ya kentan. Tuh besen dawang non. Juga cang iring cang man melancarane. Mana? Ke jero. Oh. Ke jero kan. Tet kita yang ide kencai. Nggih. Berjalan ci jadi. Nggih. Desan ci makemelang menguting order-order. Nggih, Yen nggih. ganti ci makemelang. Ni bohong ci ngenen. Miko. Paksa palan san. Dan. Gini. Jalan jadi. Gini tuh. Iring. Sini penumpang jalan. Gini. Siap. Emang, Ayo, yang tinggalin. adek yang berdua Ngalang liwat nih. ngalang liwat di beliang penjebos si rejet sane weten sinah nih ke ide ratu. Asal badan anak kodo bayo. Jak niko Ingat nyemak. Wow, yang ini jo, yang kuning, yo, ada belah ini jo. Di tiang dan uning, di tiang anak pulas mau juga. Ada dalam pulas jok. Ini takon. Nawagang jero na istri, lunas lukret yang bertakir. Nggih, dia Pak Man. Adi mau pak mana deh? Sap. Nggih, Weten manggil na istri. nah istri. Ya. Dia ampun. Lo dong. Baik, yang dirambak. Ye, pernah hilang cuma. Hah? Apa? Ini galon. Nggih. Hah? Ken jalo. Wong nggih. Nawang galon. Ada pong galon nggih. Nawang. Di kuci-kuci itu kan. Nih begini, Bu. Oh ini galon. Nih galon nih. Galon. Nggih. Baik. Mesti keran cenik. Bal. Udah ngerambang kini. Adin gelas hilang nih. Di Joyo Bangkiang itu. Padoh, Pak Padoh. Ye, yang sana ramping. Ramping. Apa ramping? Ayo. Makin mau kalau mau kijan ki bela iya. Gitu yuk. Dia ketemu di Margie. Aduh. Nang murda tapi numun bos temesa ningali aja. Cara nok saat hijau, kali mang hijau. Nah, setruk nih. Ada apakah? Apakah gerangan? Yang ngejak bulan di nipel. Iya na istri nih. Apa gelah kepuring, kuningan jadi telah keringsir. Tuh, Nabi cekek sih. Berarti wayah. bulan
Mayan. Yang model ke kene yang rumah ngot yang ngempel di jelingnya kan. Sombong kan. Padan apa? Padan karung mesti lulo. Bulan. Badai isi ngomong apa petani sing gugu jadi boma bateng, selam jak deh boma bateng. Selam Ya Allah sudah papa. Ya papa. Jo. Mirip sangkanang sih dasarnya para makawi Dewa Ratu Tentara. Suwecan itu Batara. Menua cokor dewa. Parau Riki boleh penyu. Aku cegah Sengkalau. Jangan kepuri. Yang nanti sebakal akhir lori. Yang dipuri niki mau daluh apa penyu? Penyu ngawang-ngawang. Bulan makalangan penyu daluh. Sudah Ya. beli Nggih. sing liu raos Hah? dadi rabin beli. Tadi rapi. Madang ada di mertepuan nyambi ini beli. Dua orang istri dadi rapi. Nyanannya hanya kan gini. Gitu. Yang manten sudah mau kerap. Hah? Ben man bas. Ada bas. Ya ben po. Ada rabin? Beli. Iya. Dados ini Dewa. Ini bukan dados Riki. Oh ya, orangnya. Dia ada beli ini. Aku menyamu perjalanan. Riki dulu nih yo. Riki, arau Riki. Sekaplah nikah pulang bocah. Pulang. Memang. Kan tadi tembak orang dia mau penyu. Adik gen aduh nelong. Yang Aduh, ya ne bang lewat rugi ya. Yang kanci dewan alen nuenan mati beli. Bulan. Bulan kerjanya. Bulan aku dijauh nih. Bulan kan. Bebek yang itu orang kirim utang yang Riki. cak barisan orang mulanya nggak ada sakit mulai. Iya sih. Hah? Wah. Alah. Bang ya. Yang dia mulai jika di dewan. Siap. Angki amri ini kalau ngetrok. Nggih, ada juga. Mama urus men. Amatnya tebal sabuk nenek. Siap Ji. Duh, Beli. bingung mana sih? Dados neme beli panggil tiang Riki. Nah kayak gini. Gesuan kan mau hijau. Menang ya Riki Dumon. Baik. Pangkaen. Beli, Pangkaen jadi. beli, boleh beli. Ye. Langsung. Jangan ngoyong ini. Jangan marah. Aku ingin Nah, nyen kemurus jadi nih. Buniki udah. Sapol Pepe. Dok, Dina. Nggih, tenang. Bangseng nak wani kan bisa ngai poligami. Jadi raga bang bisa ngai poliandri ya. Kedua kalamin. Terus padi kan lima ngalabi raga masa dua sing tadi. Bang kakudiang nih dia ngedong. Nggih, menang sama saya. Apa yang ngawon? Beli engal cemburu. Ini ngada tamu Jumat kemule ngajak ngerti kangen kau. Do beli
beli subesing kuat. Mana mungkin adi ngajak wani elena. Aduh, beli cemburu. Sayangin beli adik besi kang kena hejani terus neng beli senu beli maure pasti banget pengaji beli kata kata berjanji asal ilo kan kecil sing bisa lawas main beli Didi dongeng Suramadu Ngejuk bebe uya areng Aku pedang dema dongeng ngajak madu Aja kecobek ya gengahang bareng Cobek besi gara jadi wamat benyah ya. kadang-kadang buah bonine Sama melocok Emak moi ibu lukis Artene Bayang cara janine Japing bocok penting Nyulang pipis Eh? ada lagi pangkal apa jange gitu ngalemani mantengin pipis tiang bola ada manken beli diapit bagus yang penting suge si patok ya seru pagang seru kuno cocok saja gitu mara aja po subaloyo seru pagang seru dulu wone patok ini wa pasti ke dadi rabin dili tunggu jangan rabin dia makanya weh siap kene Kadang sebut mulu raos lah sangkanya gak tuh interest lah gak dirasa angkian kalau ngedoin yang cipani ngerebutin nih rabin gelah pinake ada naraswari manipuan ditu di mertebuana jangan gelang akad lacuran nah elo nih akon bantang yen pet wake mati cai nyangkutin elo walau yen cai mati wake lah kan nyangkutin elo aduh jangan memang lantas konsentrasi aduh mati adiknya tuh cai mandi sabar mati dulu mati sihat kemertuangi aja sedang sangkan itu aku sangkan serang sampun aja yo parah men yo aja cara gendeng mati sudah ditagih Niki rakan kepada wong janten sampun puniki kelikuan. saja paman dong udah dari ide beli segaleng kapiling gelah Ira kau nak aku tampaknya nak aku beli jejangku mandi tetagon beli nih beli
Dia harga manik di tiang beli. Woi. No, begitu. Mari, makin. Ini beli pesorto. Tapi aku. Tadi pada sinengil. Nilai dia mau punya. Tadi pada siap adiknya kalau nilai. Aduh, paman. Ya saya ken belajar Ini punika sampun kemana Di tiang kemandisan pangeran. Mangkin asa puniki Pelungo Cokor Dewa sareng kalih pin kalih Hidayari metulak mereka ke bertemuan. Tamen Hidayarake Bangyang tidiang muputan bicara ning puniki ring waringin susah. Adi, ya kita salam ketika beli. Ngiring. Beli, saya beli. Beli, lo. Siap. Maro tawang inan kuno, inan sesirep, inan ajap-ajapan, nomor rupo jelemo. Waduh. Mirip mau kaput bol caine mai ngelebona ni madan waringin sungsa. Tebal mirip sesabukang caine. Awenan cai cara sengakatan bina cara lipi ngalih kekicet cai mai tan bina cara sate nantang api situ kene aku Yen bantu aku mulai nyelap iwerde teka mai ke waringin sungsa apa mawinan mapan jani iwerde subenawang buwok Ratno buana ne sangkanin nyen, masih sangkanin cai. Jadi kene nah, amungkin cai ngelah keririan, amungkin cai ngelah sesabukan, amungkin cai ngelah bekel. Jadi werdoi dengin. siap werde mirip cai sing dingah ken buat kawisayan ni aku kadi rasa donyen cai bakal kanti Melepon yang main pun tenasa ini Bang tawang cai kegelaran di yakung Ulim tanah kanti nyelak Kanti akaso ben ngebadeng ke pertiwi itu takih cai Paman, bedeng mengunyi, Paman. Dan Aduh, Waduh Bang kain jani yakung Nama kade madan Kabeh tua Edeng kewisayan cai ini Apa cik bekal cilin itu Pak pagi aku pegenit di aku Lodak, mungkin ya keririannya ini jadi boy Oh bener Siang jawake bakal ngulus di madan kante maluan Pantauan cai Kegelaran wake jadi Irikep Wan ngalakan konang payu sakit Wak wajah Bangkau tenas cai ini Keket Kurasa ubon cai Awen nang bak seman cai Mai cai kewaringin sungsang Ngejoteng ani madan bangke pangtawan cai Marwa mundo nu ada bit bekal cai ini
Mula nyelap iwerdon mungkruk diarap caine pak pesu mungin caine benangang jani mualuyo cai car kedes kuak ngadane nipo cai Menang panemu syukur dewa. engke nu ada Kiwalo kini antos penangkan yon yakong dengan cing laep ke Patilapuna. Bang tawang cai kegelaran yakong. Waku. Aji beringit wah wah mawar Depah warna lingsir je kadenex. Aduh. Luar biasa niki. Bel, Tiang jadi kene. Iya karsen dadi apa buen mapan mekejang. Sahananin ental pengliakan sabuk pengliakan yone dini diwering sungsa. inge Subo kegesang badia yaji kreket muah isiwer geni. mangkin pun api kayun Gusti. Jadi lan melipatan ke merdebuan. Do tamune subo jo do ide do agung putra seneng ama maicin jalan. Oke dan iya kiri lawan Gusti. Aige putar titiangan kau siriki